And we are live. Ni sambulo binaka, ni mata binaka mai na turanga kina marama, da rugo kina ngone lewa, o ni bese mati tala tuko mai na ya kabi ni kua eviti, na kabi ni singa pakarawai, na ikatini kawana ni singa ni bulo November, o sema tiko mai New Zealandi, na kabi talanga ni singa pakarawai, yombau, pakaki no na wakai kitoro sama tiko mai Canada, pakaki mai Jamaica, nambongi tiko ni singa pakarombuka. Na kabi ni kua, sembadeo kito tale, na biwakani, kito mai ngandra me kito mai bibarara mataki tale, me kito vital no tale, no buku ni business, kito vidi bakatingo, na mona liba. Ia ni berni tos tiko na nito Pitala noa na kabini kua na no manang me kito na muni na kilase o de kito pitala no tuka na patike muni na kabini ko class so ke muni sanda already kito ba soma ia na bukundro o era senganis era sangare kito ba kandua na kito na ba madal kito menrano ni kilatik so de oni barong tiko bigir tu na kabin ko na dang merseni palilibuka na maramani uruan puno balau apakawati ki enrem pano posar to levat tolu na lubengu to sa pakawati luben ya pati ko na makumpu ya wata kata tu baka gasini pun la meniro sang pun ambaki nimbera ni mai to ya patakan don kurbuli biti ramai buli kina na ngon capan itu kai me balang ada pulu pas balang au mai tak kian lo mentin kawal nembak ni ber ni mai ding ada kan nembak rono untuk ruso kerua na ngono menang ko o ya sati ko sarngai bale betul ni sampai konsum kedua au samaro tak sartunga nunggu di pakat kuna nunggu bisnis ko sabi ya mai wate ko buno pulome ni yang bakir rono untuk ruso ketolu sabe eu te tokango e dia tinka bitu tinka walu na bula na nunggu dia pakati ng business eu maka binibina katukan bike ni raw ni siama tiko mana kabin ko ano kirerto nunggu tokan merto na baka matala ta kirto man na kabin ko tiko bunga may bi ko maram tobata bau naka ni naka wali tobata ni bulbunak tobak sarno turanga na marama kemni na tarbon ngone lewa ni daw bakamurikito tumay ni bola binaka na bikin talangan na kay sarap tiko na replay minito go live ngo wa na tang gomba Williams ayo so mama maram ni biti talaga au maram ni way bola may nabatu may dakon robe au pagkatiti ko nang goyo kalandi ni Silandi au oyaw Wakawati herua na lebih kirau staro rota ng runting bolo rosanti pamtu vale o tolu na makumboy kirau kirau may oyaw sa taka full time chunga oyaw sa taka full time iyo kirau ngarawa tiko takinoting ko na online business go part time sa utonggo na kirostega bumay na buloy Pirelli na baki rosna 2022 kero te buta kene na business ongo kero may talitak sa tukbaga levo na buli levo na kabo po kero sa may reda kero may bulida talitak sa pag levo may baka kero sa baki onsong hulu baka tataroro nungu leon di bal sa baka sa retire oyaw nga sa takatiko ko kero se bakabati ng business ko. Okay, pinagwalebu tapat sa kumbaga nakabi baka marata kayo pinak. Pinagwalebu tapat pinagwalebu napakamadala na kabinikua. Italia nga na baginon ng bulas eta paganda takabitiko. Business ko nga makuto ko nga pinakatara ni rumay pinaka. Tarisi isa stawake kirano ni pakamadalta kimni talemanda nakawalevu ndombolo vinaka na marama
ni bula binaka na viwekani na vitokani ni warong tiku mai na mbongi ni kua. Ngosa mbongi tiku ya ni Kingston ni Jamaica. Vikem ni mbeka na simber ni kile yao na edhango tarisi tawake. Ngadha tume na koro soso na dhepa mai kandawu. Wabasu inasau na koro tumbura. Wawat saringal karua matukula. Evana lubekirau. Ngo kito tiko ya ni Kingston balatin may dakadakay kyo ni tuta. Wangas ni buli tu narus ngo kabitu na mbaki ngo sa degu nangas ni buli ni kito salak mai. Kau sa chungay valley o bengarab chigo bertura vitamani. Kau didi bakatiko na nito online business. Asi tiko ng business na bagsaoti ni sengas ni buli tiko. Balatan ng business era ni didi ko nga bakay koya. Na anda ko ninondo oso kaya sa ating butumiki na bagsaoti na businessi kasama kinduang go bula bitu na kinadito chung na businessi talita katiko na bikay may luray loma batake nakalilewe tu may matanda na lon businessi kwa kimami binakatitikin may kimami wase chuka ni bikem ni na kanda moni may roba manda moni reza na bikalilewe tu na businessi go karan biso tabi nandang bula o bubali nango kabaraw tay keda talanga na bingaw na samberamay. Nakabali mis balibuka. Nakabali tarisi, totoo ka na pagkamadal na tarisi. Ya ako siya nakataka binaksartu nga sa ating butang ng business ko. Yan, nirong odo tigo bimbaw o ko siya nakataka nga nangonong ko. Yo kero kit tarisi, lewanatan ni Rosavi ngo, ikro sama rota ka tigo ni Rosavi baka tigo ni rom business ko. Pinakabakal lebulia. Kanin doon naman di ba kamadalang dia? Nabale madam, ando pula binaka na marama, ni pula binaka na bakararong tiko may vikito na singani kuwa. Kaya baka singa radio baka bakantua, na edango nga ulia, au ngana ni nabuni mo na berata, te lebu, au basu talangay te lebu isa kasa, au baka tikitikan ningo kertono go bitamani, e nabano Canada, na city of Edmonton. Ya window taktal tunga may biti tini bakata na mbaki nungo takata bankas ni buli na primary level nimber nyo wala may panongo usami takata tiko ke baka ke giba sa wala katal tinga ni tinam baka na nungo may takata tiko ke kausang karab tal tinga na nungo digital business go meru baka na mbaki. Clarice Berni kito tege boniko sa biol taberto na marama nyo sa binakata mo sa look for tungo mo sa na vego na takadaka o takadaka tiko kinango waka sam takatiko na ono sa resign making may biti kito biol takachoko batake sona no kito kane kaya no sa lewe tiko ni song ni gas ni bulito ke baka vego di satu tolo tu na nung saan pito may natakaya ya au siya bukan doon ni tanra ni na may sotaba entu atala na kena kau rega tiko ni sanaro ni kota saranga may biya na baka biya may natakaka mantanga ang garabat tiko ko au sember bukan doon ni rega mananong kumbula tao daw ko entu na wale ni rawaka rawa sara may baka na kena ko kito may sotaba ng business ko usa reda sa lebu era sa sotabi na nanra ngangandre me klamira sa vengo mena nanra garabita kataka klani lebu weekenda enda nduitu nandui renre enda lako do ruma ya kita usanangai tostingan ito bewasini kuwa kita nangai ndi waseti kana nite talano kana lutanga kita no mikito no baskina ubani benakati kana sini kuwa ni rani kito mitiko tale mitostal tingna nito begarama ta kito na sanga nyoda bukantua kito sare ni kai tiko lomongo kito benakati talanga moni bakay boto bata talanga kina bikim ni barong tiko mai ni wase na nito be bakararama ko ni tukun talam tanga mi bikito no bono ni sama tiko mai kina kito sapa madal tikito yan kito sa tukun chika na bono kito tiko kina na kito na talita talama kito rongada ibe na bono ni bakararama tiko mai kina ni ko bina vale bo mis balile boka na kabla bakale bulia au bakarebe tiko kito na be talano tiko ningo kito leto kito angas ni bulitu
Kita wata tu bang maten tu na nonda tu banong ko evite. Kena membale ni kita vital not ko ni ko kita vital not ka tu kan ndo na kaindina. Ndo na ka ndo no menda na baka samata ka baka bimbi. Kamarani nda tabu kala wakina. Kita na bibi bagrara mata kita ko na kabini ko baleta ni kita rediti ko. Levo era se baka tarti nga levo era se loma tarti nga levo era se loma ruoti nga levo era se ngani baka bauti rati ko mantanga mira rauta nga ner na may dili baka ng business boy bang bimbi ti ko be kemni na we kay kem to ko kumni se tiko full time na kabini ko na ngandrebi nung to bata maramato bata mbao na bosa manda koya ena nona rayo koya ke na kai pakilati ko koya na benefits sena na carreira ko metino ko se full time se taka sarchunga full time being someone in her 60s still working full time but she's doing this business as a side hustle. Kira ni bibang dita ka mandanga bawe na kami kuha maybe pag madalata ka na experience ni so ka tu ni ka full time ti ko rin sa capital chung na business go kere maramato ba ni pag madalaman din na nagtikinaya pinaka nagbalir to bata ne pakausan ni sa pamatata ko tumayaw sa nakapagtik nga naritamin AGK na 65 in New Zealand me pakao pamatata ko tumay na business ko kero may kunea na buloy pereli na 2022 me paka nantambula kila kero na buna leb kero may tegbutak na business tingo na ni rowai leb na nabuna leb kero may tegbutak na business ko lebo ko ros ram tangan ang lubeng go rotarong set dapat talaman da ros tabi bata kan business kin sabo la kan ngoni rit se dapat talaman da rupiat bata kan business kin rambo kla o kira se iba malata kan ni rombula bakalekle ko wala nga kero se tekungan di kero be kila kero si kala lero na ngoni ro kero sabangara do bangar kan go second third income to ngama nabuna lebu balate no yo nabuna lebu nga nabu kungu ngo yo na utimbe turang ni New Zealand o yo nga don reta katunda kan second income na baleta ninto numira na kana numira nga nawe kango anda buna lebu to non kunto bangara to na second is third income se fourth income me buket to kina na non ko be buki berto na kango bit o sareda me kia na ni rawa ni da mai zakaba ni klar ni da vaka full time is in the raw chinga ni red talent clan to na part time instead of klar mo zakaba na full time ngali da part time tal na bonua o sa mo kune na rawa ni baka di paki ke ko bangar passive income klar mo ren zakaba online o sa kune maya na bi na baksawati iyo senre chunga balatene o sa kune enre na kene titi baki iyo ngono sa me kune kina na tungore na ko na ko kero chukina kina go kero sa tali tax nga bagal lebu baleta ni tungore na tungore na full ikla na features kla na business model isu take kero sarnga. First and foremost, kebaka ni binakata ni bangara dakavaka ni bangara passive income. Okay, klamatain bandangan ni kamo onata kana nomu klana nom kontrak no full time mukila na nomu ngona. Kunika abuse taka. Yaw mandanga kayo kebaka mutal na tang nongo dideba kana ni run business from the past 2.5 years plus. Nungu yawo ni dakavaka nungu full klana nungu dakavaka tunde use maina manualu kina lima koya o tungor ona nungu pata na kona nungu business ngo overcome before that kla on to bolem ke buka manu takaba nungu business member na wal musa o takaboti ke spend tanga half an hour so nungu ke mani kalonga sarwa now so nungu half an hour matakalilai overcover
nimbera ni o the kawana no business na no mula kono ko the full time. Kena and the other time sa wo no the na kave na usanga indo me talento talbeka na ya se plus pata usanongon to na usanongon to na mama se mani rosarani sanongona koya kwe erawa and the rawa ni vivi paka na nonta pikla na nonta part time na nonta part time business bimbi na business but in business ikla you in more control but na no time esenga nindo elawana no mungauna o lawango iko yo iko nga mantanga mo montina mo. You have to be clamor, you have to be honest with yourself. I have to honor myself. I have to know that I'm doing this not because for everyone else, just me and God. Kila na nongo time na nongo sengin abista na nongo full-time work. Na nongo ngauna nongo taka pleta. Na job nongo full-time job, it's very similar to what I'm doing. Kila na nongo online talanga. Ibana ko nga online. Yeah, but I know que bakar no boss certo na reni trace ta kla que bakar to via go clever to via recheck ta na bunu kakina they can, but I don't allow that to happen. Oya do na kambi bibia mo ona taka kla no ka mo ona no job full-time job mo respect ta talanga no part-time kla no te bakar no business online kla no part-time. And then so you can do that. You can do that. Na business in online go. Na ketusan to matatakakan di pakalib ni na kakeve no kambimbi. It's important that you need to change your mindset. That you can do it. And mindset, you have to change it. You need to have a growth mindset. Switch off. No sa prioritize that na ngono sa takaben ko ng business. Focus on business. Yan ang sa tego kin no mutaka no full time you focus. Put aside no ka sa de kaya ko no ka no business focus no mutaka full time. Clear? Because you're getting paid there as well. Clear? You have your responsibility there as well. It can be done. It's so easy. Clear? It can be done. No lunch break. Arano or check tangana no muka. Lebo nangon no lunch break sa no morning tea break. Rano langalo check tangana no email no kla no very renjekta kabali lenga ken no business. So it's doable. I think for me, no how you do it, it's just really need to believe in yourself. You need to have a growth mindset. You need to to commit yourself 100%, so that you can see the growth in your business. Be around people that be consistent, remain plugged into the system that that has been provided. No mentor, no support taken, no mentor, no coach. The training is available 24/7. I mean, you yourself, you have to believe that you can do it. That you can do it. Sinabato bin no mentor, sinabato bin no coach, no tosto. Oye ko saranga bakai kon binakata na tosto. The support is there, the training is there. It's up to you. So it's doable. Thousands of people, millions of people, they do it. Klaibalangi, sinindu san do bengan on job unless they are way up there. They always have. I mean, na pang business to they still look for passive income. And they have businesses. Invest. This is the good start. This is the good start weekend. Weekend na grassroots. This is a good start. We can do my VT but any training and you can go at your own pace. In a training, it's video based. Clearly living on the commitment, but you still can do it. You still can do it. The important thing is we just have to adapt
to a new client, your new way. Klami, you have to have an understanding of how the business runs. Sakuna baumbale. I mean, it doesn't matter whether you are traveling overseas, so you go travel to the you still can listen to a video, send a webinar. You still can do something towards your business or about your business. There's no excuse. So I think this business, it really, really works well with Clan Kintanito Keye. Now, when we na training, it's all laid out. Click back in the video, menda bulita na kango. Menda renito sa kinunanda business, menda. I think, so whenever you are in doubt, reach out to no mentor. Reach out, go. I mean, I want to turn on mentor, no coach. But we collaborate, making we support each other to do advertise like this. So so it is. I really, really honestly believe that this business is doable. Anyone can do it, provided you have the mindset, the growth mindset, the coachable mindset, willing to change your life, willing to change your story, that you can see your family's future and can change, and then you can start. Starts with you. Because as we can an opportunity, go for it. So it's so anybody can do it. Because sa kombe ngaya na kabi maratak. Anyone can do it. Your full-time job, so retire, so tungai bale. I think the most important thing is your mindset. Why? That's the thing that pushes you. Ona bangara nangauna ke bakau full-time tiko, ona bangara nangauna mona ranyo vingi makayani na nomu business na mona bibili mbra. Na taliboni enda sa tungai linganda na bingau na kevenga. Na business ya katunga na taliboni ko. Lebo na ngauna enda torutunga na taliboni ko ninda bonda tuko na basi na traffic jam balabo na ngauna enda lako kina na dakaka. Sarau ni bida na ka thaka na buku ni business on your way to work or on your way back home. Mataka kuwa orang ada tuko ndo bir na turanga no na pakamatala tiko na ndo talanga na bitala noa bangko na mataka ni kuwa bangko kwa na ona kalau na mataka lele sanda umbi mekino kwa no tiko mela kwa ida mengendo yakabi via ngono batala me aftalan kino. So that time ngona ni travel tiko ya you can use your time wisely to work on your business. Ando tukuna tala na singalebe ni kuwa na no business ranyo diri baka ni full time so senga ne baka baka tau sarchunga na no mangangandre you want to earn more you will find ways time ona baka rana ngauna ona baka so time management is crucial no tuba na baka pinaka na nomi tuba na bingona lebo bekenda mangkosa non dai tuba na puno ni takak konda takak tu mena walu kinaba walu kinabi mama ni ba iya na ni rosabul ka ba na ya wanan to na singa walu na ya wo takak tukina o so mi tukina na boni ya ya o baka na takak tu na taba kla you need to examine and relook at how you have been utilizing your time. Balata. Business go, all you need is consistency, whether it's half an hour every day, or 1 hour every day, or 2 hours every day, or 15 minutes during the week, and 2 hours during the weekend, whatever. Planning is so important.
So it's doable. May bakit ko nitiko marama tobat. Coming from someone who is working full time. And one thing, umarota ka tukuno ko kambimbi na no mundina na no mudakadaka, because you have a job that you are paid for. Ndina taya. Nyo nandina taya. Utiao na may ndina tatalangan na no mudakadaka ngo na no part-time hustle. Kila na dama? Nangono sa avengo may kina na mudakadaka so mudakadaka leway. You will fly like an eagle and no part-time, which will become your full-time. But you've managed your time well while you were working full-time, and you could manage your time doing your side hustle. Yung sa success may kya, yung sa tos binang may kya, nangonoy ko sa may really bakan doon kinanong business ko. It'll be a different story. Ako sa bakan din takan. Ako bakan din takan baleta na nunggu bulan na nunggu ngaw na kake daw solia. Nataka tukineliw. Anda na matakalili na pa, may usala ko isu ba solia kinanunggu ngaw na woo. Yung sa retire sa may tigong ko sa napakasamtak. This is mine. This is my own. This is my business. If I want to thrive in this business, panangaw na ko wow. Makanga tako ko so mi tukina and daka tumikina. Whether I work 12 hours a week, a day, or 8 hours a day, and don't do it nga na kengo isaw. But you sa may reda ng business go because of the flexibility. Nakakita sa tukina. Nakakanga ko tabata. The only variable is you. Iko saranga. Pakataw sarto nga biko. Au sabang din dinataka na loman ni tinkawono na bula. Au may didi pakatukin ng business ngo. It's amazing what the business can do for you. Pinakapakalip to bata. Au nakire tarisi mena patelele berarere tiko na didi durumen ng business ngo. Ito na marama wekanda itiko may Australia pero vital no tu bakambalab ni kuwa. Kwento tanonamento. Yaw Italia nga usindo ka waita ko nonamento ko ya so nonamento ko ya nindo sa taron yaw nga men business ko. Urei da na karambimbi mo semati yaw buwa mo ran bakbuke ko na bakatulawa. Ito na ko ni bakarere. Wirna norto na leni bubale ratu senga ni toko ni koya. It's normal. Yeah. Itu and the system go and the business go sona ka kima misabakala tingo ko ya kima minasenga ni rere kima misenga ni datu kina kima mina tosa tinga kinu but kima misare na kandina ni business go ona keritaris mena baka madala ta mando ko na daba suti man na support system etiko and the business go pinakabakali terisi. Nakvalebo Mrs. Malilibuka. Iyo na support system se na vivuke etiko na loman in business iko buki kenda. Bikem ni na lomo rotiko na business ngo enda kabo ke dengan ni kina o kitongo sange matay ni online business me kito da kabango. Enda nakanga kito da kaba enda alunde mbalatin da sa nakaba na nanda bandindike ng business da redir na liutiko da sa alunde da trust kira da sa nga duren nangono sar nga dur may kina ya sando tiku busar nga kana bibuki na dur man business yo dur may roba mandanga na bikatigul man business yo na sign up may na website ko chingor ben nito kito itama www.taristawaki.com yan anong batikin nung nato na maramo juga nangon na kimni sign up nga may kina na banwa nga ni dur may kina ya sar nga nanong momento ya namatay ni bibuki sar nga itu en ng business ko nangon na satos chuko kino sa reda chuko na sarabating na webinar kina rosana vital no sar chunga batikin na momento nanom daw ni pakasal ni business na sanala ko tiko na email so bikem ni sala ko na email ko la ko na automated system o ni sa so mati ko may sa ating usar chungay kya na vital no
sa tigu na bibuke may binamento. O tia sana tostar chik sana gendo na mo coach. Coach ko to kay daki pakalilay natala na dotal na bibuke. Ikatulu ni bibuke o kimami na ito kay group ngo na chat group kimami dito That's right. mi round ni bibuke. Eu nunggu menti, dona nunggu tinggor may viti. Yo, ngasibulching may Samoa, American Samoa. Yo lakan ni vitinggor yan dona dona itabi le ngarabe viti. Iyo. Tokay kaya sali kirong ibital no kibis balilibu kasali siya patalo ko benando tale na lomangan ito kay business group Yak tale dona bibuki. Balat tanu tiko ani ngoya kirobi buke tiko rosa tabat kindo tale na lomani group ya robital no yang na nabi buke dotal nabi buke tiko ina business ko nanonda chat group lalai kito ngo dotok na nito chat group na ito kay business le besar kibam sana bebia tos to kay naronan raw ngo na kibam wilwili sa tos sa kitinga balat ngo na ni sabi ba to ndi takitiko ng business ngo kina bibuke tukina dotal na bibuke tukina ng business ngo sa ko na sa dapat tiko Miss Williams ambaw na training kenda tamay buli tamay buli na dito ba kin business video based ko na sarap chiko sarap tale bibuke sarap liu dol kasi matata o tarog na no momento na no mundo ni baksal na training bayangay na updated na training update takitiko babuy tiko belet so naka ni satos chung na mona liba kinabika tali so bobo ko tamay babu takitali so naka na training site kimamitalangan daw baby manawa kimam daw ando kato na professional development nandoti ko na ni mami session about 1.5 hours or almost 2 hours nabi manawa me kimami baka bulit ko kina ser may wasiat ko irna sar lucu ko kimami nabi ka erba radakaba me rani tumbuki na baglebu na nonra business donaka na ka sarawata o sa lucu ko bikito ni kotal nga kito bu marotak tiko kina dona da bisaw ni dona nito itokan nito kay digital business owners ni na relative beka na ni mami post o post tak sartu na non sa daw may na 5th milestone tiko na tangen ki mami marota ka bata nindo da bisaw ni mami business kendua bakana noa ni romento ki mis malilibu ka para mata ni vika nikito sa katik ngayon na para mata ni vika ken balbale da sabi mo sa kichiko na undolo undolo kebka kito sa katik lima na mata ni vika sa tiningan undolo lakotaki sa lima na mata ni vika yo ira korando buki kito tiko era professional development era daw bimada no lakmay mermay wasiat tiko na bika membalata ng business kena na bika era kiba mitumbu tutol kina ng business ira asara tiko sara ni na ono mata ni bika sa ono sarcho na mata ni bika ikito rede tiko na bika lilew ko era rawata na tiko iliw kito sa tiguro rawata taltingan na marama goe ng business ko kito sang wando kina ni kito sukay muri kito na beba kararama takitiko tiko lamang go na bibuki sini baka na dotal ng business traditional ko daka tagi nga bakay ko ranito na bibuki yo limang kara na bibuki o bangkang karen business ko na bibuki sa turaw tu sa inbuilt the support system is inbuilt whether you like it or not o binakata siya nga sa turaw na bibuki sana ngay ungge titungan lo munyo sana siya matung may bikito ngere tiko na ni mamilako-lako ng business ko yan total naka tiko na business na bibuki tiko ng business ko sa ko na ni mami community level sa right may community level ko kita do kati ko kito na medam tingman ko kay mami sale ronan raw
rosanga wulu ka tolu. O sang talchu ni check ni kuai. Beleta vesinga nga tumbutiko na members of the community o kimami daka business. Vi kemuni na loma rotiko, vi kemuni na rerevakatiko, na nebkartusakachu na maram na telefoni sa nanda friend tungango na vising kaya nga wala nga mo dapat kinang telefoni. Berarti kena laptop it's the in thing untuk kachiko, it's the in thing, it's the business of the day. Na online business ko kito na kautingo kim sa may reda kina na kena dina ni it's a legal business. Balik tanda senta kana kena bindin dinati batake tu talanga na nanda bindin dinati na nanda matin tu kima mgo kim tiko ani bunotani ate ko bunong business may viti etiko na ni may bindin dinati batake na matin tu viti. Tiko talanga ni may bindin dinati kima be senta ka batake na business lew nakakeda ya ko besuki kemami tu se connecte ki kemami na bindi na dinati mo ya membalata to ng business ni ka kunirarwak ng business ngo total na ka binakatanga meu toman ay nanong pakmadala ni bebuke to ng business sa ko na madango ndo na marama besa chuchu may biya tarang ting may natumbo ni nilabo ambita may vi na nito business kako nomdo business dabut search na dango patikina da business baliluka membalata na business ngo yung gitarong yo ko lawidi only deposit ng bank deposit ng bank gele total ito nando na ada ni total na maram we kemuni na non daw sa kerker mong bimbi ni sema may wikito na bebu kitiko ike men davital no mandeliu davital no davingiriti davital no na bebu kitiko nike kaya kan rubital no chigubat kin dotal na marami gele deposit ko na sende ya sana scam taki seo sa may lasutaki na business di lasutaki ya na kaya ni besta may na business go tigo kina na bibuke ni se mga may kina idurutur doon sa ko na website menando na no momento doon mo coach me dakachukin na vital no no momento man nga iliw may nagay taki komento may rawa ni yung kay susumi may no 149 membership fee nangol sa sumi kin 149 sanga in mo coach na sanga bukay ko mo sanga invest sanga ni baka law tu matamboko ni sanga tu na support sanga na mentor sanga na coach kaya na adukina na bilas take yung sota ndong sa tiro marama ni kuto may loman na scamming ya balat dosar nga na kaya ado bi yaw na madongo me balati koti ko na marama ay pakaruan na nakaba o salaman ko yung lew yung sanga ito ko nga yung sa vital no man nga bat ki ko na non account ko kim nimbite kinangor nandon nondol se bida nondol nimbite kinako binakbali mis balilibuk sa kumbeka na nung gital na valebu terisi toka na mabibakan dita kiti goberna nonda na kabini kuwa ni barorong tiko mai ni rerba katiko na didi baka zuru mai ng business ko ni siyang ni bakang bauta tiko mbeka ubamota ni lebo na kain da tao tiko kina na nonda torni kalaw amenda zuru mai ng business ko balata ni da siyang ni bakang bauta kenda tiko manda nga baka kenda you need to believe in yourself first that is so important kala na nomu bakang bauta tiko niko na rami didi baka ng business ko balata yo zuru mai loma me bakanga tiko ataris you will never be alone wanda tiko liu kala ng business ko it's about collaboration we work together to make a difference in people's lives kala kema maybe loma ni taka tiko ng business ko kema maybe wasi tiko ng business ko berarti kema maybe nakata munikila nandina ni business ko merao ni ndolabi na no mani bakasa munikila tiko ni na turmai Onina sa nga may taon doto. Kaya kawi ko endua o sa ati kong beka na rom ni business ko o nanuma siya o siya nga tiko niyo o tos binakatimbe ko ng business. Halo binaka. Wait tara may bat kay mami sa ati ko rango ng business. Balati ko na sinra pa kando nindua me na kerema endo na bebo kay mami.
me ki me na rani vakananta kui ana me ki me senga ni na kawaita ke no reach out to us na toke okay mamantanga na toke sa ati ko sa mamantanga ndo na nito messenger page toke digital business uira keda sa video business tingo ada sati ko na group ya ki me ndo bi bakalonga kina ki me ndo bi bakarara mata kina ki me ndo bi bakaungeti kina mandanga bakata ki mami yang ko ni ki me ndo mai beka bitala no ya ni na bata ni bi bakarara mata ko ya me santo tete ani seme rauni rambai lebu ya ni me bengarab me rauni oni kila ko ni bakan data ko na muni date ko na lo muni in business ya katingo in business kandina in business binaka in business rauni mai tau ya butaka moduro mai belate ti ko na support system ran na buke community ko na vale to tingani marama mena bagita bikin to na ko kla menang kai me sama resta ka mando ko me mai rezo ko na benefits why online business na dava manda ke to sanga lelendina kina na marama ito kingo na kena video bakit ko na nito business go beleta sakit tu kilati ko na kena binaka lia au kera mani baga madala manda kina beta kila sa lewu tu na kau ni sa experience taka sabia via utitungwa ruwa na mbaki wala katukumbia ruwa na mbaki no mani video katukuna business go why online business benefits of running this online business na vale bulia na vale Mrs. Balele buka vet ke mani na barro tiko mai on lebu sariti ko na benefits urida ni mengarabi kila menda pangarana no dei buru online au sana toro mendangana kena matai au santi kita saranga kena matai the potential for higher income au kila ni kenda gwada dabi nakatanga ni lab that's why we go to work we send our children to go to school mera nira leva kadaka mera nira bakasende eu no mai sotaba kena business ko ni bos ko ni klan ko background ni wa taka mai o taka mai baka matinto usanga be taka talike as a caregiver taka tiko nga window I'm always working for somebody. I work for the government back home. Here I'm working for a company. Ngere dani sintona kaya eseng ni tutuba taninda menta taka mantanga weekend and the only way to do that mento na nanda business. Klaus ando wase bro mo ngana wa paksaga ngaraki na ndio sabi na katik mendo ng business o siya bakanto ni nama kamo may sota ba ng business Vivian na mo na lipa kwengo beba karto sa pamadala tara may balele na marama ko na kilamenda takaba na nanda bakan dindike una bet ko namda ngabi kenda may ndaturo may nananda kala menda may indike bikoy motor mani kala mo indike ba ng business ko mo may reda na vei kato do ko tiko ilo mo paleta menda kunta do ko tu beira na bakalawa kitiko bango online ora na scammers baleta so weekend mo mobile ni so sa siang sartungan ni toro mani kala balat ni ramai lutu tu ban dona kabaya era mai tador tu kina ramai bakalusia tu kina nanon ra yau sa singirau kina merala ko mai ban dona kena ko kandi na baka kito wasetu ko ningo well in this business ke baka no tormeni kala ko na mai rida na kaya ko baka to kito na compensation plan eu manda ga usaro ni tu puna claro to nan to batikeno no kito kani our compensation plan is like no other. Probably the top in the world. Mantanga na kausarong nga bakali may beer na sati ko raw nga ilom. So if you want to know about that compensation plan, register may moronyo may rongoda. Lako may sumo may no membership fee, morono may tara na itukutukong go. Ngaya dakaba, ocha ngaya dakaba ng bakatulewato sa sarilo masiso kalista lemur. Well, that's a potential with business ninta may daka online ninta garabing business na nanta tumbo na weekend raw ta baka usar tunga weekend kila diwa daka tumay na nungo daka tumay ba gas ni bul na kingo sa wala watunga matitu ngela watunga ko na ngona tumba dake kini kay binakatam na freeze tu tungay kya ero to bia balutuma nyamay daka online siya may garabing business man nga ko lewa searching nga kay ko rawat batana business ni kangay kombitayan yan asolele stale may veiko tikong kwendua
Kita usa reda, kita usa kunea, kita no waseti kan bike mani na nito tokani na nito ndui matabu vale nila ko mai mani mendikava. Ken karua earning online dona ka reda na flexibility nda lewa tunga na ngona da benda garabakina. Siang nindu lewa na ngona nda daka kina. Kena paling ya sana bakan bimbite kita kai kana nonta wasiana nonta ngona sana kai ndui bakata usar tinga bikenda nonta ngona ni takadaka na ngona da menda daka bakina nonta business. You set your own hours isindu lewa ya biko. Kwa ngaya ke baka ngai ko saron yo baka tiki takale mo ngono ba ng business yo business sana kay sule mo bi ko naka ngai ko garab ko tikan kinai sa lem no mo ngono garab ng business sule mo ko bi ko naka ngai ko zakab tikan bi ko work from anywhere with online business iko ron yung garab ng business mi bi na pano ngai ko tiko kina me baka saka chiko mi sembele buka tiko nga na teleponin ko tiko weekend lebi kan tanda banget tak sartunga yan na bingiriti wala nga iyo gor na kanina kilib nga minta may bingiriti kinan tabi tartar but people are earning so much in the online space just by using their phones sarangay toso tuba no nga toso kina erakuta tuba takira na business ko na siguro dito roman dando tal na matagal business tala particularly mandanga na nitong business o kito waya on yung dole takadaka nunggono ni break si sir ngono sa ngono ngala batin data ka kan sa ron to ko sa ta komit to ka bang mas tena chiko sa nag-gap la lo maya ko sa ko nag-gap ngai kondo via message can to reply to somebody else or just go on to your news feed on Facebook nangone usando bang ta to mo da ka to ken sa nanong ko sa ni business on tingit ta katali ngayon kung yung may danggarang business you choose what you do kung tingit ta kanada bigo beda ka ba sinindo elawa tiko you are your own boss iko may numong boss sa saranga bakatekiko ayaw sa takatakatiko ng ononggo ayaw nanong business ayaw nga ulewatiko ulewa ng onong garabakina nadaba umbiten biko ayaw mo takabakadaba wale daba mo bakayang ataka siya nga nindo control tiki-utiko. That's one thing I like about business. Kasi nga may tiningon mo may bali din business. Simbara pa kanto ni baka din business. Klao, orto kepto to kananong kumaran ng guito ka ni maramarto tiko ko. Orto santo, baka matal tekirto, pati kan orto. Doing business, orto anto yung karab to. I've never run a business in my life. And I love it. Doon ka nanong gutalita, pati kin nakausa may rawat tiko kina. And I'm earning it on the side. Chiko nga nanong guisaw ni nung gutakadaka. Ndola usando laptal tunga bisa tal nunggu buru-buru. Nunggu business online. Saya nga bakang tadi tako sabana nunggu ngunita kadak. Nunggu ngalalaki nung garabakina. So nunggu naman nga ubudesa, ni ubudesa nga okay. Beauty manda. And that's okay. One thing with our business, kaya baka manda nga ayali chuko na nito kaliman nito to kano punyuilan. Ando sa chuko na nitalo no kwaya may viengu tubi ando ambeka na nembaki sinto baka na itong business niyo kaya dango tutumandangan ba na kaya to veiko o singaraw kinagaron business na ngonay ko lesumay kina you just pick up from where you left off senga niyo lutusom nabonoti ko kina may pagkaiso ng business bati ko nakamalakati kina nito business model kito more time for personal interest. Kondo na kausa may reda, wendua, o baka din ng bulan ni sa may rawi, mo baka lilita ka nung kuyawan ni takasaksa. Okay, na ng business ko. And now I have more time for myself. Tapos ko may bangko na takasaka. O sa chong mendon ko ito ka ng business. Ngunong ko sa watla ka chong ko katol ni mata. Kaya ito suka nga mo ya usala ko sa na gym. Oliba ko kuya ng utoka. Sa rakabaya Guna ka usnir unda ka batilyo. Ko ta tunga mina nung guwa may ibon ni takazaka ko ta may vale. May zakapatala takazaka vale sa ngay tanga nga ni zake na mamusin yang o patake na bimbi. Kaya na marama kenta na marama. Ito ko nabigat it's important to keep moving. Mandaya baliti ko but kaya ka nga nakita sa zaka tunga full time. Ngay raba ka sa banangonan nili exercise. Iyo, balito yo kilaya siyang sartungan ni raw niyo zakabato na kaya ilyo. Sa mamusin na yan na nabanong dukot tukin na mili bakit yung mus niya kung muli massage, muli masi. Lako na pano tungan ng gwelo in China, lako li masi. Ando na taman niyo pakaluski lako lip. Ike nindo na yawa Veroniko, walos nga bulangan nanto lalako dake 1 hour. Massage
May viti le butu na bimas ndala ka bangora to na nanda matu vale chikana na ko ngandaro ni kere ma mesikenda I bonota ringo warai tane la papina kara rawata to kananda bimas ngo yo rida na ngono sa may baku ko yang atiko kin asang sarangan yundo andaro ngono sa bakando kin yun la para ni binalen chai nango yang balatang ni sa lele na nung kuyawan ni takataka usaro ni kochewi ni bana gym usali baku ko yang atiko kin ay ko ando na benefit yo mandanga na nung tala no ay ngo I have more time for myself. Not only that, nuli ngarabat tali sa tala ka ubila katanga mo garabaya ni berni rosu kami nangoni. Wala tanong ko, rokentol kami nangoni sa tuya ni vale. So ko na ngona merong kay sukmay kina pati kina tutulong ko sukamay nalaman ni ngona nga sa nung garabat kina sana ka. Me baleti yo nga Otherwise when they're home, I have to take them with me. Pabibeno ko ngone wherever I go. So that's another thing. Sa sulya biyaw na nung personal time. Kaya kaya kung nana, kaya nana ang kung nang rendre to weekend menda sarte ko na lubenda ganda dagatiko. Tiko na nontango na bakata kikanta. But you know what? We need that. We need that. We need time to socialize. Dala ko man tantali coffee to bata kana nandito kani. Kasi ang sana kau tanga may na stress na lomoda sana sulit sa akin na cells ni cancer. Nakangaran daw to ko na. But you know, kaya kaya ko binakata tabole may tika po na naman business si Bekito register may moro na mayroong mga kanay baka madali business another one already pa ng business ko na dola pa biyaw sa telebro klano sa kayawati my savings balatan na nung taka tunde sa kaya sa mga texture chumundangan na kanimbili maro ito na kaya sa safety kitoka more income streams have opened up for me Siang bantu ni reda tu ndono ngone ni no may bango. Siang bantu ni tanra balatan ni sa mato tu ngabi au zakaka nga ko nga zakaka ya ko ni sauya sa ko search nga nan ko sende. Siang bantu ni klan no may sotaba tu ndono kaya matanggali bango. But now that I'm here became ni nanong witoka ni became na setambang wani toka na reda to tiko na marto tiko ngo bateke yao to sando kaya tiko na itamba ondoro ngoda bakawas mabirto. They wish they've seen this business 10 years back, 8-10 years back means it could have changed their lives. So if you are still young like me, bakit talo sa ngabulo, rasa ngabulo, baka dato sa katiko, kailangan sa ron yung save ka na mo investment, wala naman yung business ko. Dakun dadawara kami sali at sarto na lengay, santa sa tapos ng tendres, santa kay bibukiaki, menda bangaray, while you are still okay, se set pinakasartungan ng bula, baka pagkaroon si singat to, kana basa baka bitya. Se set pinakatungan gori, to sa may lama. May invest, teko na mo business. Okay la dilebu, era kapag sa madal tekiwati, era repakatiko na scam, doon na buna era sengan ni biala ko kina online. And I'm sure most of us ba kito talaman nga unang ulo kami kinike ribimbita na tikina. But what made me move forward balatan ni wada ka na nungo due diligence awami ta ka na nungo bakantindik matata sartungan ng business ko kaya ko turman ikala ko na may ronga nakanga bimbike you have to give your time so lengan na muna mateni baka madala ni business ko isang sarang doon ka so makena you just register tangan neta mo pati na mo email address wana doang na website wana nga kasar chuk may kinungor wara ka mela ko ni ko na sa register nga wara ka mela ko ni ko na link na mo email sarap sa weekend tunggo and I'm sure we have a lot of time nati kon doang na tesa nga bula meeting ko respeta ka nga na 90 minutes mo barong ata kina na web na live web na singa na no ngayo vakaba na mo bakatelawa kaya sabi ato so sumosar no membership fee aw nando bakan rata tikin ko to bolya mo ya ba may na nakaloya pay that membership fee mo may member balatay ko ronyo ko telestale ke baka nanu man yo siya ni beda ka ba sana leso tale batekene no mo send ko telestale bateke ko batekene tugut ni business sa amin rongo de lamongo then you go back ke baka sabi bakatulo atak mo to so then you move on from there sana chiko na no momento no coach baka saka chiko mi sister wake the support is there na bukay ko tiko guide te kiko mo tursar melo klasa baby ako itong bangaya you can just earn from anywhere earn from home kenda nana
go inda na un sala randa rawa ka tiko kena da tiko ngaba tikerna lubenda bekenda na tiko balangi ntina ni ratu na deke sa pa ngaya na kena isa yo manda na lube go sa wanto ni beyond the deke because we couldn't afford it unga bisa tapan business ngo sa tiki bubul no ngwane lewa yo anak intina nga nunggu bina katamendo nunggu business nunggu ngwane nga balatan do tengi view wol ni untole da kata yo ngela me ben business ngo sa tiki bula ko na kindi senga ni taro biao dona na kile bungo da kaba chuka and I'll continue to kelamo da kaba chuka na business ngo au bia barita ka beira na kile yao whether they are related to me or my friends na bina kanika ite kelamo ngo patero ni lingara batalanga mo runi buketa li kenen do tal na bobale runi buketa li kenen do tal na turanga se marama tambo sakayani kelani sana ko empak ngaya me bia ni ko misbalele buka au sababu ni bina katakatika na nomoni sama tiko mai bekem ni nando kamuri kito tiko mai pinaka pakalebo pinaka level lia wa pinaka tiko beira keda na turang na marama era sama tal tiko mai bekem na to na kapni kuwa klau bunuai sama tiko mai din sangani itu dato mai beto mani tiko na kapni kuwa to wa pinaka tiko mai beto ko ni tiko mai na kapni kuwa pinaka pakalebo soko tuima na sema tiko mai ena ya kabini kuwa but ke kemni ke de oni nanga sema tiko mai nan do ngono mai muru waka bini bina kata na no to waka madal na marama au waka mbota ni na usutu na usutu ngani ni to ndo be barara mata tiko yani na be mada wa yani kito bina kata me kito be sautaka na non rambula o dinga engan treba me bisa utaki nei pakatanga dengan dinimbula rawa kambe kara resota beti ngunungu we just want to make a change. We want to make a difference in someone's life. That's the main reason we come on live every week. It's not about us, it is really about you. Minando baka muriki tutu may nanito ron pepa levo bikem ni sabi undol di baka mumuri tu kumay ni sabi sarabat ti kumay ni baka tarongat tu sa kami manda kito da kabatip kito na siya ni ngude ni kito na bibarara mata kito ngayon because this is something that we want to try it out. Na siya ni kautatan ni kito Endonaka, but we have nothing to lose by doing this, to be very honest. But we want you to gain. We communicate na parang tingmikla ni waseti ko liya na nonital no. Tunabang ko kwa, but ito kwa the biggest earning power ito ko ng business mo. Kito saban din tinatakato ko tipo. Aron nito leadership na ito kay rito sato na napaktangan ng sarto kay dake wiki mami nang kay murit ko niko. So they earning 5 figures o pambota kana songgo ni kaya na kar sarawata en aloman yan ko sana biya 6 figures chukuan sa wala ka chukuan na 7 figures. Yan taman nila pa kay tamera ya. Ninta baka sa mata ka ng bulay biti. Menda kako ninda biwalitaka se menda toro tu baka mama na nima minta ubi baka rara matakit ko ni kompleta. This is something that is legitimate. Kaya baka sa mataka the due diligence nito kung chuko maya o liya may boss chuko tarisi na scam na nitong business, kito mga kito sinilang katakasarang, we know, we are confident, we will not lose our money. Kaya na sinibakali ni mamila. But nakake mami invest kina, it's an asset in our homes. Endo nakake mami may, ni mami, tigo ni mami vale, bukeki mami tigo ni mami mbula na besinga. That's an asset in itself. Yep. Yeah. Kima misenga ni balita na kaya lako may bikima na nema mi income. It's safe and secured. Baka may kina nema mi dui bank account. Senga ni baka kina empesa.
Sing ni bakau kinandutan na third party, sa second party. Elako saranga may kibiiko directly to your bank account. So we are so confident sharing about this business because we've seen the transparency of the system. Na kena the foundation is so good. It is so fair. The compensation plan is probably the best. When you have a compensation plan where you can actually out earn your mentor and your coach, it is awesome. Kaya kita na senga ni rao ni kita na dengoda. Ni na revi tiko sa lebo tali tiko era sana sema tiko mai na beba karara mataki baka mataka ni kuwa sala ka tiko mai kina vida na sanga tau yaba na non business. Vida tiko na taka baka maten tu. They're doing it on the side. Era kila tu. They've gone through they've carried out their due diligence. They know what they have to do in order to make sure that they are following the policies, the regulations. But let's not be matan to todo que mami did bak to kin business go. All have its own regulations on how we run our business, and we all comply because it's the right thing to do. Obi baka binibinak to be kemni todo ko sar na sama tu mai. O binakatala mo baka binibinak ta kirto na marama. Pambibi bero na tiko mai i Jamaica vata ke Canada sambogi Biambogi lebut ko aning ko ni singa bakarombuka pa binibinang nam raw ngauna kakina binamaram to bata may New Zealand pa binibinang ta kimdo ni rata lebikan to minto may besa matitiko en bata ni bibakararam ta kingo ikemni to ko sara is bakamuriki to may sato kong gora nito do website nanuma pinaka ona sign up nga kinandua na website. Kasi doon nyo sign up, wiki tututok. Dua nga na website ran nyo sign up kina. Semati ko kibigi kwa na no momento. Kako ni rere, kako ni mandua. Taro mai. Merani so mino mo baka tataro. Berata merani baka dengui na may na no munuing kawang-kawa. Siya na no baka tataro. Merani na baka dengui kibaka na taro mai. Sabak binibinakat ko bikim nito to sara kito sama dapat ko iken nito bi karara mataki mingaya daw tale na mana maingo di sati mo dito kamanda pinakabakalib sara Ni mode